Selam dostlar. Selam TNV kanalını yaratıp karışı kadirli tamaşaçılarımız. TNV kanalında kızgan kazan tapşırığı startala hem aldağı minutlarda. Yarış, alış, resept, dolaş, yılaş hem jingu. Jingu, ne bizning komandada bulur deyip ışanıp kalan min Leysen Gimayeva. Sizning jinguni buldurması için min bar kişimde koyarmın min Bulat Bayramov. Yarar, kararımız. Kararımız. Tapşırığımızın şartı boyunca bizge bugün iki konak kileşek. Hem biz karşı komanda bilen yarışacakbız. İyi, kimni şakırdın indi bugün? Min bugün öz yanıma adaşımını şakırdım. İsmi de Leysen. Minim kibik üç kız en iyisi de. Jırşı, Kazan Filarmoniya artisti Leysen Sınagatova buluru. Karali, min de bit bugün üzümün kolegamını şakırdım. Alıp barışı şulayık üç kız etisi. Onun xotunun da ismi Leysen. Güzelme getiresin mi? Eyde şakırım. Oyrat İlyasa. Rahimlikiniz konaklarımız. Hem Leysen Sınagatova. Selam. Siz yerle bakımda tugul mu alayım bulay? Yok. Selam. Leysen Sınagatova. Selam Sen Ayrat. aytmayı bileysen selam de. Sizi kuru bizge biz big shotbız. Şunlap da bugün big ağırbalar indi burada. Leysen degenge ikisi de bir ulaşaklar. Ha? Ayrat şulay mı? Davavatnom. İyi. Ya siz big dost tatu gayret deb bilemiz indi biz. Lakin kelesi minutlarda biraz gına bir-birimizga qarshi yarışga to'g'ri kelajak. Ayrat, sen benim komandada. Leysen sen benim komandada. Do'stlar, aydagiz bizga birim beruvchi, topshirig'izni hukm etuvchi kishini osh suv ustasin chaqiriq studiyamizga. Onun ismi Minnahat Hasanov. Minnahat Hasanov qarshi olamiz. Aha, Minnahat rahim. Hayırlı gün. Bu konvertda siz azirlisi rizikning fotosi. Tak. Hem biz onu hazırlayız, aşıp qarağa yaramaydı. Jaroni birda. Bu siz aşıp qarağa yaradır bitne bulardı. Ingredientlarımız. Oo. Salfetkalarimizni açamiz. Men bu ingrediyentlar bitmanda. Minnahat bizga mutabbatli narsa anlaşıldı. Big zo'r rahmat, topshiriq oxirimda kelasiz. Ham endi jinguvchini belgilaysiz deb ishonasi kerak, shunday. Allah bersa, Ayrat. Ayyi degan. Ayyi, biz riza. Kimlarga salom. Rahmat. Bular jingerga menim Narsa sening. tilak yo'q. Bilasizmi ishlab? Nishlab. Bir topqir jingsang bunday topshirda. Nega yo'lib pishirganing bitali deb onlar umr bo'yi pishirasa bo'lar. Anladingmi? Senin o'rining kuxnyada bo'lashaq. Ayrat, sen topshiruvda agarda biz jingilsak, unda jazosida bo'lashaq, onsida bor. Unutmasa kerak, shunga ko'ra motivatsiya. Aytib qo'yig'iz olaysiz. Jazosini bilmaymiz, shu. Ayyi. Butun yerda sekret bizning, ha? Sekret. Aydangiz bo'lay. Kim narsa azirli? Qizlar sizni tinglaymiz. Nayda bizni tinglaymiz. Biz Leysen bilan o'ylamadik hali, конечно. Ayyi. Men bilaman endi Ayrat narsa pishirgan. U uyda bizda gil shunday rizqni pishira. Ham biz uni rohatlanib oshaymiz. Sen bilasing Ayratning narsa pishirgan. Biz narsa pishirishimiz. Bilmayman, hozir men o'ylayman-da biz narsa pishiramiz ekan. Yara, agar biz olaysa, Ayrat, narsa pishirar eding sen. Birisida burun zamanda meni ko'rshi eratgani tezgina pishira turgan bir retseptga. Mana bulardan. Ayyi, hozir buni ozgina so'g'onni qizdirib olamiz, tovuqni shunda qizdiramiz-da, anlari qirina shimpinyenlar solamiz. Hamda tozlaymiz, burishlaymiz da, üstüne sır salamiz da, şunun bilan şu. Lakin kişirni ikov bulaygina oshaysiz bo'la endi. Nega? Kişir sening retseptida yo'q? Yo'q, o retseptda yo'q. Ya bo'lmasa, qizlar ko'rmaganda 2 kişirdan 4 kişir yasaysiz bo'la. Ha, men bilan biz kişir salati yasaymiz, bu. Qirina, motor etdi. Yarar, bo'ldi. Leysen biz ishlaymiz. O'g'ish bor. O'ylaysan, bilmayman-da endi hozir. Biz ularni qobatlasak da bo'la. Bunda tema bo'yicha da bizni povir hukm etashak. Oshab qarab. Men endi hozirlarni kesib to'g'ri boshlaymiz anlari. Yo'q, olay to'g'ri. Siz mana mish var bizning, mish. Mish bilan qo'llanadigan bo'lamiz. Mishda biror narsa pishirasiz shunday. Zapikanka. Biz tovada pishiramiz. Ikkimizniki ikki turli bo'ladi. Kim jinga endi bunda? Bo'ldimi? Bo'ldi. Biz shunday ishlaymiz. Topshirig'imizning general sponsori Kukmara Metal Sovet zavodi. Haligi shap kastrullarni, tobalarni ham qozonlarni siz ularning firmenlik kibitlaridan ola olasiz. Yoki internetdan zakaz bersangiz, uyingizga keltirib beriladi. Ya do'stlarim, bizning ishni boshlarga kerakdir. Endi mana bunda bizning bor tobalarimiz. Ayyi, bor pishoq. Hatto har biri bizga 2 pishoq berdilar kibik. Men ishimni boshlayman. Men so'g'on to'rrovdan boshlab jibaring. Boshla. Biz duxovkani qobizib jibarmayman. Duxovka.
Мында ярый Плитәне дигән. дигән. Шулай мені? Айрат. Плитә. Яра, инче кисәгез. Ләйсән бездә эшне башлап җибәрик. Так, біз соған... Карама. Безнең сезгә башка мәкалләребез бар. Біз мәкалнең беренче өлешен укыйбыз, сез ахырын әйтеп бетерергә тиеш. Ләйсән, мин башламыйм симәдәк. Әйдә мин башлыйм әле. Әйдә, Айрат, башла. беренче Бик мәкаль. Арыш икмәге һәр нәрсәгә... Баш. Эй, молодец. Башлы синең ирек. Жондай жеңіл менден білейдім. Ләйсән, сыңла. Син ярдәм итмә. Аш белән атканга Таш белән атмыйлар ма? башына бир. Әйе, таш белән атма. Таш белән башына бир. Таш белән атма. Молодец. Тапшырусыздан. Әйе. Киләсе сорау. Бауырга буе җитмәгән мин бүген... Пешмәгән. Мәгънәсе буенча туры килә Айрат. Мин бүген пешмәгән ди. Яңадан. Дөресрәк әйдә. Бауырга буе җитмәгән кеше мин бүген... Сатып алыр акчасы җитмәгән кеше инде. Нәрсә ди? Нәрсә Мин дигән? бүген ураза ди. Айрат та беләлеште. Мин бүген ураза ди. Мен бүгін ураза деймін. Шулай ди. Мен де шулай деп ойлаған деймін да. Менә дөрес уйлагансың син аны. Давай. Ләйсән. Бал ару име? 70 төрле сырхауга рифмасы. Ару Ару, талу, сырхауга нәрсә дару. була? Молодец, дару. Дару. Даруны иреңне тыңла инде. Ә син ярдәм итмә. Ну ярдәм итсен инде, ничегендә ул бит ирем. Біз бит җиңүче булырга. Сез ир белән хатын түгел, бүген сез көндәшләр. Шулай мені? Айрат, киләсе мәкаль сиңа. Балык ашыйсың килсә, нәрсәдән курыкма диләр? Балык ашыйсың килсә, Сез тартудан или пешерүдән курыкмаска кирәк. Я. Әттем бетте. Минем бер генә вариантым бар. Я. Ну балык кая яшәй? Суга сикергән чөтә Тау нәрсәдән. башында. Тау башына. Яра, суга сикергә курыкма. Әйе, дөрес. Айрат. Тау башында исә судан курыкма дигән. Май сал, яме май. Биттеме? Теге ашарга пешерәсең килсә, май салырга курыкма дигән мәкаль булырга тиеш. Ләйсән, син атаган шулай балык турында. Берәү, танысыңмы? Тыңлыйм. Берәү судагы балыкка карап, ярты Бутылкасын эчеп торган. бик якын ди. Ләкин аны ярты икмәген Икмәген ишәткән, Шап. бетергән. әйе, дөрес. Ой, рәхмәт сезгә. Алдырдыгыз, молодцы. Рәхмәт булышкан. Әле ирен ярдәм Моның хәлдә итте. акыллы кунаклар булган юктыр әле сезнең. Юк, карагыз әле, сораулар инде без сезгә әзерләп куйдык. Бу бетмәдеме әле? Бетмәде, мәкалләр белән булды барысы. Аңлашылды син. Сораулар әзерләп куйдык. Нинди кеше икәннәрегезне. Карагыз әле, менә Ләйсән бер кызык сорау бирәм дигән сезгә. Әй, мин сезгә бер Бирек кызык сорау теләсәңгә. әзерләгән идем дип түгел инде ул инде менә бүген минем башыма килде дә. Әйе. Менә Ләйсән бит күптән түгел әле синең тәүге концертың булды бит инде. Әйе, Аллаһ. Менә карагыз әле, әйтәләр булай дип. Ир белән хатынның мөнәсәбәтләрен сынап карыйсың килсә, уртак концерт куярга Әйе, шулай. Нәрсә эшләп биттегез сез концерттан соң? Ике әйбердә бер-береңне сынап тапкыр сугыштыгыз. Ике вакытта бер-береңне сынау ясап була. Беренчесе аның өйдә ремонт ясасаң, икенчесе уртак концерт куйсаң. Дөрес. Ләкин менә икенчесе Авырракмы? авыррак. Бермә-бер авыррак. Шуңа күрә мен әле аны сәхнәдә дә әйттем, әйтәм, шулай бергә эшләгән парларга әйтәм, Аллаһ Тәгалә ярдәм бирсен дидем. Амин, амин. Син безне күзәтеп әйткәнсең инде шулай. Әйтәм, ничек менә концерттан соң иң беренче башыңа килгән уй ул нәрсә булды? Мәт, концерт төгәлләнгәч. Ой, беләсезме, ул менә минем өчен ул концерт менә 4нче бала шикелле булды. Аллага Хәтта шулай. Аллага шөкер булды дип. Теге 3 тапкыр миңа Ләйсән шалтыратты. Без все бала туды, бала монсында инде тоже. Все булды, концерт бетте. Хәтта мин сәхнәдә басып Сәхнәдә тордым. басып торады. Бу шатлыгыннан. Да. Үзеңә шадымы? Уен Канәгать килсә калдың? Канәгать калдым, Аллага шөкер. Күпме әзерләндең концертка? Ике атна. Ну, Әйтте бит сиңа кешен ничек әзерләнә, күрдеңме? чыннан Әле син белән ярым ел. Әйе. Юк, мин инде сентябрь айларында Алла бирсә февраль айын алам дидем дә инде. Айрат ярар, яхшы, бик әйбәт. Без 23 февральгә куябыз дигән. О, батанны саклаучылар икән. Әйе, мәйтәм бәйрәм булсын. Батанны. Аннары минем бер дус артистым мин ул көнне килә алмыйм диде дә, мәйтәм яхшы, әйдә икенче көнне
Күчерәбез, икенче көнгә күчердек. Шуннан, Икенче көндә килә алмадыңыз. иң кызыгы, Иң кызыгы концертка килә алмады. Икенче Барыбер барыбер. килмәде. Көнендә күчерсәк килә алмады. Безне чакырган булсаң, шунда без килгән. Вообще что-то баш уйламады. Hayrat etmişsin. Без сүзі. Вообще без сөз. Әйе. Так. Шулай булайды. Сенің өлешің нейді болды концертта? Сценарий, Мен идея, режиссура. Бүтінісін ішләдік енді. Оештыру эшләре Тавыш. синдә булгандыр инде, әйме? Тоқта, сен сөйлерге берелезірек. Әйде, сөйлейін де. Ұзақ ойлайсың. Ұзақ ойламын, мен сөйлеп, мен қобынып кеткенше просто. Қобын. Вот. Вообще біз сценарийні бек ұзақ яздық. 1 сағат. Айбет. Шулай болды. Ләйсән мені күпме терроризировать етіп берді. Қайшан язабыз, yazық енді. Ләкин, міне бірге ішлеуінің ненде минусы бар. Әйде, айтелім. Допустим, біз бетінде көп артистлар білән ішлейбіз. Шолық, Әнвар Нұрғалиев білән, Вадим Захаров білән, башқа танылған артистлар білән, бүтін сөйлеп тұрмыз. Алар білән ішлегенде бұл айтасың. Шалтыратасың да айтасың. Меңа жыр списігін жиберігіз. Иртәгә меңа керек. Все окей, иртәгәсіне сенің жыр списігі бар. Үйде? Меңа иртәгәсіне жыр списігі керек деп сентябрьда айтқан ем. Мына февраль башында сен бетінде бұл жырларны білесің. Сен бетінде өзің түзе аласың. Сен бетінде... Бушан. Бір күнне мен үйге қайттым да, яратқан караватыма яттым да. Мәйтам, хатын, келді. Компьютерға, қабызмайтам компьютерға. Қабызды. Мәйтам, список бар ма жырларың? Бар, дей, әзірлеп қойған уже, ярар. Мәйтам, давай, аш, бірінші жырың ненде, міне мұндай. Мұндай сөз айтасың, мұндай сөз айтасың деп біз алдық та 1 сағат ішінде сценарийні жазып қойдық. Міне, аның Шулай болды. Аның іші шул еді. Бик әйбәт булган бу. Шул Мина вообще бір тапқада концерт қылмаған кішіге вообще қызық болды бұл. Айтам, мен қан ішлетіп. Тоқта, қазір не салам? Үйрен. Нешетіп салайсың мен? Йоқ, ана бітін қызығы шушы. Қарағыз әлі, біз итіне турап тұрмайбыз екен. Әйбәт. Біз итіне мына шылығына салабыз екен. Әйдегіз, қыздар турына сешіп алды екен, не бары бар? Кызларыгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Концертта катнаштылармы? Шул турыда сөйләгез әле. Аллага шөкер. Безнең Ралина белән Эльвина. Безнең Эльвина Казан филармония, балаларның филармониясы җыйрый ул безнең. Җыр. Олысаймы? Юк, бәләкәй. Җырга җыйрый. Әйе. Ансамбльдә. Менә шул улы Ралина белән айрым бер номер ясадылар. Бик матур булып чыкты. Үзебез дә шаккаттык. Сезнең кайсысы гимнастка әле? Гимнастка безнең юк уже. Ничек юк инде? Әле генә ни алган индер? Ансы гимнастика бойынша түгел, ансы фигурный катание бойынша. Фигурный катание бойынша. Ансы кайсысы? Икенчесе. Ортанчысы. Да, безнең ортанчысы деп сөйләшмибез безнең гаиләдә. Безнең беренчесе, икенчесе, өченчесе бар. Сен туктамадыңызмы? Ортанчысы дип әйтергә. Өметләрне Болат Рустамович. Шуңа күрә менә безнең икенчесе күптән түгел генә фигурный катание бойынша икенче урын алды. Әлбәттә ул беренче туган булса, беренче урын булыр иде. Лагисыңмы? Юмор. Әлбәттә ул любительский лигада катнашты. Әле дөресен әйткәндә узган елна менә сентябрь айлары булды микән? Сентябрь айларында бер заман Эльвина уянды да минем фигурный катаниега җөрис килә. Менә сиңа. Ләйсән бит инде теге ана кеше буларак ярарды. Кая җөргәсен ди. Менә миңа ниндидер СМС җибәрделәр. Короче, шушы ни буенча язылырга кирәк пробный дәрескә. Яра язылырбыз. Бер тапкыр пробныйга барып кайтты да, шуннан бирле все. Үзе конькилар таба. Менә монда сатып алыгыз миңа. Әти әйдә шнурки кирәк миңа шушындый. Миңа шушындый гамаш кирәк. Миңа монсы фәлән тигән кирәк. Шундый мөстәкыйль бала була менә. Вообще, мин шок катамаңа. Әтисенә охшап икән. Миңа охшаган. Охшаганы, сиңа охшаганы ул җыплавы белән. Бүген тапшырык фырна хәтле. Ильясовлар гаиләсе
so'ngishmasa Allohga shukr bo'lar edi. Ya jamoat, bizning shuning bilan edi. Ishimiz bo'layroq bo'la, oyratga anlatamizda. Men hozir Mana biz bunda hozir soldik. Tanishni solasi bor. Gumbat, yo. Diyanlar üstüne sır. Sır va bizdan üstün qopladik da bizning ishimiz bitdi. Qizlar, siz nasachingiz tezgina qisqagina. Biz zapikanka pişiremiz. Biz başta tabağa tavuk etini turab saldık. Onun üstüne soğan, onun üstüne kişir hem gümbeni salamız da üstüne sır sebep dokup nişke uzatabız. Burada dostlar, biz hazır oyunga koşarız. Dostlarım, eğer de tabi şu ahırında, nişiye bulayken, seninki de deriz, benimki de deriz bulayken, mana bu oyunda jingu haliteşek. Bizim tabi şurada bir qaşanatdagi do'stlik jingda degani biri yo'q. Yo'q. Shunga ko'ra, mana bu o'yinda tarashib o'ynara kerak. Hozir anlatam. Qo'lingizga olasiz, mana bu taqtani bilan. Mana bo'lay deb sikirtib, mana bu qona taqtasini sikirtib, bunda ishni kiritirga kerak. 1 minut ishinde. Agar delaysan, sen birinchi boshlab 30 sekundda kiritasan ekan, oyratingda, ondan so'ng 29 sekundda kiritirga tegish ish sharini. Şuna göre ide oyrattan başlayıq hali. Şuna oyratdan başlayıq mı? Oyrat kesin. Yara ketsen adam. Kubalar, mana bu. Hop. Мен мөхәммәд күрәм менә шулай дип. Хоп, хопа, менә шулай ярак инде. Якынча шулай ярак. Haydi men başlayayım. 1, 2, 3 gittik hadi. Hoppa! Oyrat repetitsiya yasap kelgan bit bunda. Hoppa, 2. Qarasinglar. Qarasinglar. Nechun meni 6 sekundda 7. Yara 7 sekund bo'lsin endi. repetitsiya yasadik что ли? Voy, ты o'zingiz ko'rdingiz. Men balki sekund demirda qo'shib turmaman. Yara ketsa-ketdi. Sekunda bir. Hayda birinigina, hayda eksklyuziv. Alay tugel, eksklyuzivniy tugel. Hayda 5 sekundda. Boshqa ishlab qarasizmi? Yo'q, nechitasi bu menim. Hop. Вот как надо было. Anladingmi? Biroz mana potrab sekirtira kerak. Tamam kerak. Boshlig'ida birini bit kiritdi. To'xta, boshlamadik. 1. Ular все честно. 2. 3. Bo'ldirasan, ha, hayda. Почти mana kirdi. Mana bitinde уже kirdi. Hoppa. Hayda, 1. İki. Ay. Mana o'zi. Lekin 17 sekund. Bo'lsa da. Bu beygide Oyrat İlyasov jingdi. Bu beygide. Big shot. Bizning do'stlarimiz Shusha kompaniyasi ovuz yetarishini ta'minli halal rollar jiberdi. Qozon shahar ishida yurama 61 B adresidan rahim etasiz. Silanig'iz do'stlar. Haydali bismillah deb. Hayda güzeli. Bizning muzikal pauzada odatda jurchilar kelgach endi jir-jirlar. Anglashiladi endi. Жалко jurchilar yo'q bo'lgan nima. Biz sizga mikrofonlar hazırlab qo'ydik. Mikrofonlarimiz bor. Qizil mikrofon abi. Shunday bo'ladi. Agar siz irli xotinni bo'lmagan bo'lsangiz, ayrim jurlar, irli xotinni bo'lgach duet kerak. Yar, yani bulay keldik bugün. Hayır, nasıl jurlaymiz? Yaratgan jurimiz bor. Biz onu kunda jurlaymiz. Erta bilan turg'ach kunduz, kech bilan ko'malagim, tugaragim. Kunda ishtirokli ravushdagina men ana kurtlarini bilan bitali. Kunga 3 topqir jurlanib turgan. Subhanallah. Hayda. Demak, Totarxonlik jiri Kubalagim boshqara Oyrat İlyasov ham turmush yashaga Laysan Sinag'atova. Kubalagimlarga qo'nsa dillar tibralamikan. Kubalagimlarga qo'nsa dillar tibralamikan. Oda meni sog'inganda kubalagim tugaragim. Asıl qo'shib sandoqlashib jilab jibaramikan. Oda meni sog'inganda kubalagim tugaragim. Asıl qo'shib sandoqlashib jilab jibaramikan. Hayda, tag'in bir kuzat bulg'ash. Tog' ostida salqin shishma tugarak. Tog' ostida salqin shishma tugarak. O'shib borib qaytar edim kubalagim tugaragim. Asıl qo'shini sandoqlashib agar bo'lsang kubalag. O'shib borib qaytar edim kubalagim tugaragim. Asıl qo'shini sandoqlashib agar bo'lsang kubalag. So'zga kerak. Rahmat zo'r. Молодцы. Aferin. Nega aybat bo'ldi bu?
Kızgan Qozon topshiruvining general sponsori Kukmara Metal Savod zavodi. Haligi tavalarni, kastrullarni ham qozonlarini siz ularning firmenlik kibitlaridan ola olasiz. Yoki internetdan zakaz berasizda, uyingizga keltirib beriladi. Şöyle dostlar, bizning rizqlarimiz pişti, bizning qatnashuvchilarimiz Oyrat ilasi bilan sanoat bilan shunday rizqlar hazırladılar. Beyalar uchun, bizga beya qo'yish uchun, bizni hukumat uchun chaqiramiz. Minahmat Hasanovni. Qarshi olamiz. Minahmat Hasanov. Rahmat. Biz hazırladık mana shunday motormi? Bek motor. Bizniki motorrag'aymi? Bizniki motorlar. Bizniki kubrak. Bunda restorancha, bunda как? Ovulcha. Ovulcha tugul, iyincha. Restoran. Xo'jabeklar ishi deb aytsangiz dirishib. Mana bizniki. Yo'q, boshqa. Biz bu esa, yaxshi, nechikda yori, albatta yori. Qaysin o'sha sag'iz. Qaysin o'sha sag'izda biz yumushi bo'lar. Qizlar ularni itni nitlar duxovkada mishda zapikanka qiladilar. Ayollar itni to'radilar, vaqt ettirib. Oshsuv ustasi rizqqa qarov bilan biladir indinchi pishirgan. Men ana televizion tomoshachilarga aytaman. Leysan Gimayeva. Yema. Tamlama? Bitta. Tamlama? Aldamysınmı? Necha. Nujeli. Tuzda juda, burishda juda. Nechik bo'lgan hali? Jitgan tuzu. İdealay tugulimi? Tuzni Gimayeva soldi tam. Idealay pishirmaydi. İdealay pishirmaylar ular. Hozir biznikida qolib qarag'iz endi mana biz zo'r kishatlar bilan mana bunda biz duxovkaga solib turmadik, biz bunda tabadagina pishirdik. Kishirin rizqqa Suvani qizdirib solmadilar. oldik da. Oxirida ishlattirga bilmagachda Kilemeli Leysan Gimayeva. kishirgan salat yasadılar. Leysan shopirtdan aboy. Ayet kişiden salat yasab qo'ydilar. Gümbasi militan bilan gümbasi. Udiga Julien gibi gümba kelib chiqqanda mana. Oyrat ani qizdirib Bigaybat bilan olaysa rizq o'zingiz pishirasiz. Ikki shirini o'shab qarag'iz, kishir salat. Silerga ustada indilaysan, ham bizga Men kerakli. ana tuzlamadim, kstati. kerak tugul edi. Qizlarga ani tuzlamaylar. Chesnok bilan bitta. Aybatmi? Bitta tamni. Hozir narsa kelib chiqarga tegishi. Qaysi bir jingda mana. Voy, men qo'rqaman. Jingda jazo bo'lacaq. Taram. Ko'rsatasiz. Ko'rsak? Allah. Siznikida ders tugul, biznikida ders tugul. Bunda yaqinda. qara mening boshim ishlaga tegishli bit endi to'shdim bitanda bir izlaganim bor edi. Bu gumbalar shunday bilekka eshik shunda Bo'ldi. Bo'ldi. Meni qatamadim. O'yinda Oyrat jingash, retsept turi kelmagash. Bu o'yinda Oyrat jindi. Aytdim men. Söyleysen, bütün kuxnyaga oyoqda basma. Basma. Bu kishi pishirsin. Oyrat pishiradi. Nasıl mıydı o'ylab bo'ladiri bitta gimbani shu hazırlara kerakligi. Ayni ko'zingiz pishirmadingiz, sen o'ylabishdim. O'yinda Oyrat jingash. Rahmat sizga. Biz rahmat yama. Biz Rahmat sena. Biz bugün bayramidamiz ham jingushini belgilab, endi jingushiga boshqa bo'lak topshiramiz. Haligi tabasin jingushiga rahatlanib topshiramiz bizning komandaning jingushisi Oyrat Ilyasov. Rahmat Bekzor. Men Oyrat Ilyasov. Shu tabada yilga bir bo'lsa da osharga pishirga va'da aytaman. Bekzor rahmat. Честный, кухонный, пионерский. Yılga bir. No, agarda bu tabanı ko'proq qo'llanasa keladi deb aytsang endi Leysan, пожалуйста, masasyan. Mana dirisi shu. Mana bizlar shabildi. 8-martga bo'lak bo'ldi bu. Aytganing. 8-martga. 8 yilga 8-martga. Bilasiz yilga. No, yara rahmat, bek rahmat. Nasha deb ayting. Yilmaydi Leysan. Yilmay. Bora sizning oilashingiz endi bunda. Bo'ldi do'stlar. Hozir jazoni olishib qaraymi? Yo'shib qara endi. Qo'rqasizmi? Qo'rqamiz. Men de qo'rqam. Masalaga kirgan mening xotinim hadi. Tak. 1 minut ichida shu salfetkalardan oq qish yasarga. Oq qish. Oq qish. Oq qish. Mana bu tasmalardan, mana bu salfetkalardan. Mana bu bo'lib bitali otellarga kirganda bunday tigi qos mana shunday qop. Undara kelaysan Gimayeva kelaysiz. 1 minut ichida yana 1 minut yasarga. Men sekundamir bo'lam. Ha? Sen sekundamir bo'lasan. Ketdik mayda bismillah. 1 2 3 ketdi. 1 minut ichida qos yasarga bizga. Qos.
Qasir, oqqash, yeme. Qosh, oqqash. Ay, vaqt bara. Bulay bo'lsa Ekan, bo'lay bo'lsangiz bilmayman deb qizlar bilmayman. Nu sen yaxshi bilmaysanmi butunlay? Laysan nishisin sen. Laysan maymun qana bo'lli. Мындай что ли? Мен просто хотела ике нәрсә ясарга. Син шулай дип, син аккышның Sizin канатын ясап. Вакытың күрсәтсен вакытын. Әйдә мен ярдәм итәм. Ярдәм итәм. Аккышның муеннан сынмасын дип. Сынмасын дип менә Мен сез профессионал бит инде. Менә карама урыйлар да менә байтты. Ул бик тиз аны. Анда 30 секундта җитә менә байтты. Әйләндерәләр да менә шулай итеп. Ну мин ясадым бит инде Булат Бәйрәмов. Синеке дөрес инде, синеке менә булышам бит. Син минем карамадың. Лейсан җиңде. Лейсаннар җиңде вообще. Безнең команда. Сез җәзаны башкарып чыктыгыз ахырына кадәр. Менә шулай итеп. Муенын бик алсаң, Айрат Ильясовның муенын бигәсең иде. Юк. Юкмы? Менә шулай. Ни в коем случае. Булды, яра. 1 минут узды. Аккышларыгыз Uçup gitti. Шуның белән тапшырыбыз ахырына якынлашты. Бездә кунакта бүген Ильясовлар гаиләсе иде. Айрат Ильясов бас уртага, Айрат Ильясов. Лейсан Сынагатова шундый матур гаилә булып, алга таба да бер-берегезне тулландырып, матур җырлар иҗат итеп кызларыгызны тигезлектә үстереп яшәгез, яме? Рәхмәт килүегезгә. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт Булат. Әйе, алдан очрашырга кадәр Сау булыгыз. Сау булыгыз. Рәхмәт.